TikTok. Hayi, awungilomfana ka-TikTok uxoxa amahlanya lo. Yabo? Hey, isiZulu la yini. Lehlule ezi-Oxford la hayi, hayi, VIP this one. Yeah. Free access. Yeah. Sakhwela mina le gazi. Ngabe njengoba sesikhwele sesifumene kwiWiza free sifika sahlala pha. Sifika solamba ngebhasini. Mna nami sami sothenga nokutya. Khona ishop epha eKapa. Sasiyothenga kuyo pha ngaserengini. Ndiyazi la ndawo but serengini irengi lana. Ukwindawo uthengisa ifish pha mna nami. Phakwa ifish pha. Chips zigcwala iplastic fonini. Ezibona iplastic sithenga ngazo ko my friend. Bekwe pieces ze-fish ezithe size nkulu la mhlawumbe isigqayo zibe 2 1 2 yabo i-chips. Mna nami every time sitravelisha sinezolo. Zange sihamba singenazolo mna negazi. Yabo. So mhlawumbe zi-8 akapholwanga yena uzayiprepare ngokwakhe lo way. Yabo bamna nami siyachaya thina soyi-2 yabo every stop esimisa kuzo funeka sibene izolo. So inhloko ke ngofuneka uyazi nje uhleli nenote uzophinda uchaye xa iphinde yamisa ibhasi utsala nyani. Is a make sure.